Ka Voice of the People Party, habapan kre ya ka election MDC KHADC bat JHADC, ka ban salong ha ka arpoi terik rempang arja arpusan. Kala sedang ban let pen itu ya laki jong ki kertong, batru ban pen sngau ya ka jinglong jingman ha ka sanyhima. Haka jia lang kabala penlong hamairang kata haka arpo terik uno pra arja arpusau ban penitu pajba yaki kertong gibanya aireng haka ni election uba arden mele besayo moj ulakan tho jur halor ki jingja ki beladap banja kum ke jingshim rai ke executive committee ka KHADC ban khang ya ke jingot kilo na ki nongrap da ka baong makare tang kebuj ban pen thame yaki pajba namar ba ke election kala jan. Nalor kata ulakan thoru ya ke jingweng no ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC na ke Executive Committee jong ka KHADC kabala lam khmat da ka NPP da ka baong bakaniru ka dai tang kabuj ban pen thame ya ki pajba namar ke election MDC bat ban benrap baki pajba kim dai show ban sha ya lam bakla nang ne sakhmat ndrai menta namar bala jang ka election namar ba kita ki wai ki sobu pajba undang bi da du menta o la jang kut kan rusnem menta kabati syong umarap halum undang syuk kiong bakinile ban khangla ya ka 8 kilo ngai gendo iginong rap bakili kisni kiong marap undang syuk tiba halum hana kata ka diskonsil ka ban khang ya kata 8 kilo wei bali ti marap menta kini nomor bala jang election pi ka kubor kay gajing persang tang kimot ban syupit kami. Oh, kami election ngila penkre apa ngila election hana ka sen Congress kaweng jingker syano nag-iisi pala lam ng NPP atong nindang bin lamang da ka di ka kamram jingi bani ipin ka mau yagi pata bangin day ban siya pendi nagapor siya kapor hana ka di ka isi banta pala lam ng NPP ka persya ya ka jine juga sarkar hagai day bangkata ka Invest Meghalaya Agency lani jingtmu juga sarkar ban grup jaka ban shim jaka ling bangkata ka investment policy ko tipat ba ni ko namar kata kadawi bi babin soto babin day show ban siya pimpi nan ni syakma ka Voice of the People Party kan hikai tipat ba bagin tip ban bishar ya ka GPR hapre upukni bagatingap kalong gigi ke besnusi ada pintip ya ka GPR hapre upukni bagatingap kay ke baca ka khana ka bale tho ka bale tho haka phawat asap habagani ka pukni kala i najrong banwat bam kala i dei khon blang bakala sum ban rak i dei khon blang kadai ketingap mantai namar bagai bagai pukni kalara ai kumlang ketingap kahiar ke kurup ya ke kemi sendon banra kata kali ke jiher bak kumki pai ba ini ban slutu nawarna kini ki bo kini ki bawan chingi ban pin slutu kini ban slutu shai bo pai ba omnei ubabi unutit ya ke bor ke jiher hapre ke sarkar jala ke jiher hapre ke district council ki bor shnong ki bangidon ki bor hima ki dane lagi jong ki bor ki bagi kentre namar naga Voice of the People Party kanya pin slutu jangai di pai ba haga jia gedi bagi pai ba hari be gedi kenung saha undum bagi dit ke jiher nangoi ke bor shagoi pat ke bor kidan ki persang ban pin slutu obara baga Voice of the People Party ka ko ang pendoro ay na siksilu kimdan na ngoy pagkanya ini kang man pentame yo papa hado haji sno kata ngila yang gering sampai pa bangila keren bangin pendoro ay kata dis ya kata ka siksilu nenge keren bangin kan kampung ka sarkar jawa ya kata ka artikel kabak kerpang kabak kiwi ki jawa dio bangin daya ni naki an jong da sarkar India minta ki bupun ki khap ngin habe tinko baka sarkar India lagi pai tak sama pai nang ta shushu ki no ruat bang ta asada koi kanyang badolo pinyat badu inlay tu barden ti ni ki balok katolik ndon ben nyemdon jaka haka Voice of the People Party ndai kanot ki Catholic candidate di baga party kala say haka ni MDC election kata kala yang saki bagong ka party nim don ke jiphat nim dei ke berpuat niam lagi berpuat yang
Kita badan kita balang kita pen. Kita badan talong Kristen lu kita punya tiket. Noni baik kita nomrim. Pada kita tang badan man syakri ya ke jat beriu. Kan jini ke jini boleh dalam simat kau kipat babi. Oh lada BJP ke penentang dengan RSS. Lada BJP ke kuat pelong ya ke di India ke di Hindu. Barang yang balai kiwan rakyat kan diam. Agak sinsar ke kadar. Balai ini percaya ke BJP. Nama berkata ke cipu. Ban perkela ya ke di India ke di Hindu. Kak paham ni pat iko aban mara itu komperkat. Kiban perpat pentra ya ke jat beriu. Oh kipat babi. Tei nama kata kadal. Nikwa bapi kudung saya lampaklah. Ketika kamram ke jipan yang pentemau ini kipat bak. Naga pelor syaka pelor limba di jialang. Hidup bakum gini. Habasyik. Habashai, Bailong, Bapute, Ban Shai Lampakla, Naga Linti, the Bapitri, Ban Agajin Pershan, Ban Pershan, Yaga Boys of the People Party. Shosho uba Arden mela besayo maj ulaang. Bagajing yo ya kajing job haka election MP. Kedai ke quarter final, ke election MDC kedai ke semi final, bat ke bakhaddo kata ke final kedai ke election MLA ke Bansalong House 6 Araja Arpupra. Hadini ki lightly ki snap. Nilala banjok laingut KM saungut KMLA uweu MP bat mentang pun create bat saya kena MDC election hukum madan ki baong bagai jile job the voice of the people party kira punya stream bagai jing job ke jini ke MP kalau enggak jing job ke quarter final bat bun ki orang ke MDC ke semi final haswa bani pun ke final yang MLA election house name Abu Pra. Oh ngiru kita kuat ban pun create abangin hak panjele yang kata final abangin hak panjele yang kata semi final ring cup ban upat ba ban pun shy ban pun snow tu ya upat ba. Habatin pej bahagi kisap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.